Bari kandi kushangusha yukomera Nkore Media TV kandi program eji barajeta iyo mukozi abitwa ni munyoni wanje kandi ucyareba baranyita King Virus na nyine masape the man of all seasons mwene bayenda aha kamera hari wasumani kandi wabasa kutereza cyane iki kugira ngo base kukitunga kurunje munonga ubwati ndi mu kijungu kana atambura ndabagane hura abakozi batari bamwe na bamwe betu nashanga ho mukazi ari mu duka ye n'umukazi mukuru wahanya kandi yangira ngo ahangarire muri mbaromu yamara mu wire reka ngambeho nawe angambire n'imirimo ki yarakora inyabo nashomerwa kushanga haha wanje nanye nacuro kukureba amazina gawe niwe baretoha manyeta mama mase rya business kana amazina gawe ganyine manyeta tsime Maria Fiona zarwankai narwa mtoma umuruhinda omuwa mara mubwire ki muri mbarara amara mu myaka 20 ni mwishuirwe n'icyo kumayisa kija muno mshija twiza gukora mwisha kupaka sa kuterekeyo twiza kuterekeyo ati kandi ahuruna ndakwendera kurunje munonga mama mase yawe nshonga zekeyo umushija wo bwata warashangwa nkai sawa njari uko mtawune natambura mpora nako naronde sente nawe naguze ubwoki ati bo baramweto amazina ge mazina ameta bwoki mwana ntaka kuburiza bingi banzo muramuse kandi urebe mu kamera ya Nkore Media TV ujeti umwami wanje mugamba amazina umuramuseho umwami wanje nakora mtiya bwoki hanye nandiana agwa Nkore Media bambo mjago ganiraho nabo hari umushije baramweta katayi oheruka kumureba ho mu bakanyona wo muno wakare no mu yego ntushabana wacaci no mukristo witu yabari munonga ati kinanyezera kubuza mama mase business ya wa marho bwire ki oragikora business namara we myaka 18 myaka 18 uzarira abana bangahi abana nyina abana mukaga bono base kubarebera bwa business yawe nano mshija wanje mpora tukwa mama se ngambere nibice byiraguza nguza amasagente ninguza shukari ninguza obuhunga ninguza obwoki ntuguza emigati byonana n'amahuri hati mama se kumachakara ntuguza na chai mama se kubarangira ngo cyakara tere musenti ubase kukikorotejo mbakujya ngo tuzuri mukonka buryo mwaye no mugishagwe kandi buryo umenyenda gumisiriza no kwata mpora mweno kandi hati ukatandika na shingi zingahi kubasa kandi gukora cyakara nkeji abukuba barje ngo cyakara rimwe sente nyinji mwe tinkumanya ukapito kagitungo takane keri ya shingi zingahi kapito katandika nyine nka miliyoni mwe neshweka nakora mpora negishana ho kundebera hati mwene umuntu tine capacity yo kutunga miliyoni mwe neshweka akakora ta business nkeji no tandika mpora guro musago wabogo yagwe mtware 2 ogumano guzo munwa gumwe mpora zirgaho zika icyo cyatwara ngabwire ki rahanga yakwiro mchana ne wiki nozubona shuru yona mbyendo gumisirizo kakwata mpora gira abantu bogaruza mamani obagambire kubo kubasa gukora abuko abantu binji bari yokwe baje ngo abo tashomire tukabasa kutunda cyakara abuko ngo haretaga mibaro iyo kashome cyakanga ukashomota nkashome cyamshanje mwene kandi abataragire mu ishomero ninga bashomire cyamushanje nke cyawe urabagaruza mu tamani nimbagambira ngo bakwate mpora byona no gumisiriza kandi urukushabarahanga akakutera mu amagara akakwereza imigisha tarwe cyangwa ibyona no gumisiriza urukushabarahanga mama se gira abantu abo waramusyaho abo turakora nabo banywane bawe kandi abacyakunda Nkore Media TV Nkore Media nimbanza ndamtsya ababija akumpika habasigaza aba Nkore Media TV bari munonga nabaramtsya ni mumwe bare kumpikaho ndamtsya nabasubuzi batayi bandi mutuzungu ndamtsya nabantu bona bo witu Mtoma district abakufuna umjago kujihurikiriza ndamtsya abazire banje ndamtsya ho baramu banje ndaramtsya bona bo kumanya ebigambo byawe byahamuhero ebiragaruza amani abakozi awura bahereza butumwa ki bigambe byamuhero nimbagambira ngo bagire obugumisiriza mpora norgaho no ikahoro kuza ubwo bara munonga waje ngo asigara ryo nditsime Maria Fiona kuruga omukijungu ubwo bara munonga kare bambe ni mumwe bare kwijja ugambire nabanywane bawe batije kurara barugare Nkore Media TV Nkore Media TV nimbagambira ngo bagihurikirize bagiranzye kandi bagihagire na munonga wagire umuntu wagwaho aine simu ya smartphone mugambira za YouTube aza YouTube ahandike mechigambo Nkore Media TV ahandike mechigambo Nkore TV then ahandike mu mukozi program arabarashangaho bayenda hamwe na Asumani asanga bayenda hamwe na Asumani hamwe na ba mama mase mwana yo mu gihugu
awe na mama se nindamutya n'abana banje ndamutya Cecilia ndamutya Masa ndamutya John Mary bona nimbaramutya bona mama so kumena businge ni mamugume no businge atwendezo mwazo izo barurungi kale ni mumwe bareko ogumeho obusinge umurebi wa Nkore Media TV kandi niko twahendera cyo na mama Masi hano yo mu kijungu kandi yagira ngo aina bana beye batanu na no mushija kandi ubareta tata Gwochi ba Mr Gwochi Mr Gwochi aho twakora misa ubwo bari kugira umukazi murungi munonga arakunda akora bitu nasigara ndi mwene bayenda King Virus na nyine Masape the man of all seasons kamera na nyine Asman murari no busingi